الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sawa hamdi sa i zafale pripadine Allahese. Amora i ređija, su i ratingjame. Lesi kere hamdi za sao blagodati su i sjemen. Su džene su na džene. Lesi kere hamdi za sao šukari pe Allah su dingjamike. Lesur da je spasen zaštitata rusao lučni pe Allah su ratingja. Su džene su na džene. Su dikaja su na dikaja. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala dozvolin to oki uputa ko pravo drumo, tašo dva insani tano ko pravo drumo. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini to vol ko krivo drumo, znači ko dalel, nikad naštita raki dženota nili ko pravo drumo. Hemme slučna ketar Allah subhanahu wa ta'ala abrdana ne. Jedino visilo hakko o pravo je džinijek insani lesi ibadeti tekira. Hemme slučna kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallama ma vakirin sallallahu alaihi wa sallam. Jesur posljedno poslaniko tanu bičagjale celo svetose sar rahmeti. Hem ti kalja mentari to mina ko svetlo. Taru bi džandipe ko džandipe. To rek lošna hari, lošno životo, lošna situacija koje pošukar hali. Pošuži situacija, pošukar životo. Ko dunja loko, hem ko ahireti, ako i keramen pralalen, a ve penalina ne pralalen morate vakera. Ako i keramen ko duj, bu kja? Sagala duj bu kja? O prvo tano, o Kur'ani, Allah fi Allah isr stvari. Ako i keramen ko Kur'ani, akva kitab pinali din do te pakjale ko čaršafi, te čvali ko kredenco, ili ko abertana, te garavale, ili akva Kur'ani tuke din domo prav, te pravele, te čitinele, te halovele, te kire adava Allah sva kirjatuke. Kirjana adava, elhamdulillah karake o prav drumo, im kove ko prav drumo. Prvo. O duj to sunneti pegambere soro. Ako me amen, na džene o sunneti pegambere soro. Sarka pratine de soro sunneti. Ako tu na džene uopšte koji tano Muhammed s.a.v. Džene biografije tare, akva glumca, akva pevači tare, akva futbaleri na džena kasta, biznismeni akalesa džene sator Bill Gates na džena koji vikini pesar Allahu alem, ama tore pegamberi biografije džene li. Korisno za dunjaloko, rodeja biografije ti džene, sar uspingja dva manuš. Lesre pare te ovele, o biznis, sar kirja, so kirja, čitinjale sta. Ana magijate be najboro biznismeni ki dunjam ko ahireti? Siklo biografija tore pegamberi s.a.v. Najboro biznis ka kere. Najboro biznis Allah subhanahu wa ta'ala šeti kere. Nagrada, sevapija. A dva najboro biznis. Pobaro biznis adalisa na ne. Ako i keramen ko Kur'ani, Allah sallallahu alaihi ko suneti, te gani ko ako pravo drumo. Hem nikad na ne te džakrivo. Pravalen avdive inša Allah, ka kirav taro muhabiti, taro ge tema lafi, su nažalost širimo ne samo amin de koroma, nego uopšte kod celo muslimanja. Sojta nadava, i buti su trebalo te kiramen žalostno. So se, su samen na penđaraja amare gospodare. Znači, ma'rifatullah. Kana uprala taru sufije, dervišija, kašnjadva Allah fi marifeti. Sigurno šungjadva, marifeti. Trebalo te uto marifeti. Znači, ma'rifatullahi o ma'rifatu billah. Marifeti znači džandipe. Te džanete gospodare. Uopšte te džane Allah je. Te devlete džanele, te penđarele. Koji ti rodevel? Koji Allah? Hem nažalost, but muslimana džene koji Allah. Nažalost, but romana džene koji lengru devel.
हमें शर्मा के देवल वरना को देवल ako su pla suneta ne muslimani palem ami verne ko devo vakire ama ko adva devo vakirelen pučelen pa o devo be na jene na shiti bayisni tu ko devo na janela na skrilo ama alhamdulillah wallahi subhanahu wa ta'ala o be stingaming ko itano allah ko akwa kitab hem ko sunneti ako siklova qur'ani ako chitina qur'ani ate wallahi o be stini korkuri pes sifatia o be stini सर ते जना हमें हमारे गुस्पदारे वो अब शिते जाने मोरा ते देवले सर शायद ते मांगे कना सिगुना बुझ जने कते जनी में ने वेरी मोइना ने अदिया छे पोजने गया तो ला दारी तिदाई बिरिंगा हम haydi tay sat ödeve kažnije to akala a tu uopšte nadiklanla ni na šungjala ni ništo ka prifatine da ka kire mame daj nadiklanla ve dat na ajte mi te dikavla te kravla je laf te šnala Amalı pura kerci. Ha, gel. Amalı pura kerci. Znači, saršaj tu te mangeterom na bizo te pencerela. Ha? Mora te pencerela. Anglider pencerge, pozangyan tu la. E tu ke na cennet gospodare, sar ka mange Allah. Ke no cennet ništa tara Allah subhanahu wa ta'ala. Sar ka mange Allah. Znači, pralalen Amen akva Kur'ani, nažalost, Roma, čitne akva Kur'ani, ki tek insan na kilaj dunja. Sabi sura čitne? Jasini. Mebljuti bize Jasini našti. Čitne je Jasini. A isi o tek i surat Jasini ek ajeti. Sava ajeti manga me ke tekrarli salafi. Koju canıladı? O Kur'an si biçadoyu cübdeyni. Da, bravo. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويحق القول على الكافرين والله كريم القرآن دين دو سو سروپو منا odolenge su tani živde akva Kur'an je Allah amenge čitinale opo mena amenge teol sobre dine mulese su čitinale čitinale deş şile hila da yasin sobre dine lesar va yasin gelo na klay din ya kva Kur'an ya ke poruka na alileste tu ke mo pravalo akava hem mangi so tani živde panda alhamdulillah znači morate poznaj namen amare gospodare morate penjara amare devle Allah'e morate žine koje Allah subhanahu wa ta'ala hem kada tuminge primeri i agar bu jasno kao tuminge zamislim amenki Germania bu žene tumenda kirina buti firma šefisi a kana amen saroma maşallah o šefi a šune nijani bena vakire so vakiri kere zamislim taj sad dve veki buti a kana vol ek manuš znači vakiri tu ke akava tan ma bešote ma kirote buti nego jao duri kir buti so ka vakili se koina tu be na janatu koina tu so magia tu manda mo šefi mangi vakia kadite besha tar oftoji ko 4 sati jiko 5 sati a ti dike o to šefi agar gela tu ke vaste joj tu na halve so buti akan a wala to šefi vakiri izvini tu ke vakiri akan izvini akwana jangla E suna jangla akva manush o šefi dar to šefi joj ve so kerju a su ka vakit pana janglju mi izvini nikit nadiklu makale znači te šefe se laf je šune a o šefi dar to šefi na jangla na šunele a mora ne ulete šune a su da kire ke to taro cari a vakiri tu ke nešto ka šunele dalina koji od taro cari vakire والله سبحانه وتعالى كبر مسلمان يشنن شيفه وشيف vakiri kera kava ušte kate kera kote 5 sati poviše ava taj sa angledere sati tu saka kere a ke to Allah vakiri ušti sabale ko sabah namazi so kere tu irinet ki avesana sabah ha Allah vakiri de zakati tarto mali tarto pare tu so kere bistreya oba veze Allah se bistreya tu na pencerete gospodare panda šukar te jane koji to šefi ka kere te jane koji to gospodari ka kere sasu to gospodari ka vakir tuke korkori tu dar ka kere da bizo neko te čuti zoire ako tu jane koji Allah subhanahu wa ta'ala ka utu mangi pe ka mangi Allah ket ka mangi Allah saka kere kokori tutar
Nikas na te ajikeri tava keri ker namazi, de zekati, postin, ker hacılıku. Sa korkuyu tutar kaman geti keri. Hem sarka dubina Allah isra luba. Vallahi vakiri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ko ek hadisi. Ako amen. Kere o babeze Allah isra. O Allah kaman geltu. Hem ket kere daile dobrovoljno delija, korkuri tutar, su ne morate kere, ama tu adobor mange Allah subhanahu wa ta'ala. Ako tu mange Allah subhanahu wa ta'ala, iskreno mangi pe, tegni tu sa korkuri tutar ka kere. Hem sar še dubne o mangi pe Allah isro, ko prvo mesto ket kere o farzija, o obaveze Allah isre, tegni Allah ka mangil tutar. Ket ka kere tutar dobrovoljno delija, agar Allah pa napuši ka magiltu. Su značinja da vam upravil. I nagrada za obaveza tu su ka kere, o mangi pe Allah isra. Allahu akbar. I nagrada ke tu kere obaveze Allah isra, o mangi pe Allah isra. Allahu akbar. Sili pošuži nagrada. O Allah i te mangiltu. Sarkalo tu život. Kod dunjalogu. Ke to Allah subhanahu wa ta'ala mangilatu. Sarkalo tu život. Akate, hem ket kamere kaj kove? Hem sarkalo tu životu. Znači, ame mora to ova spremno, ne samo farzija tekera, nego isto amen da dobrovoljno delije. Tu na ne te romaki aka na samo hedija, ket isila rogendan. Nađi kere deva. Ne korkori tutar pokon, kinjalake. Poviše, dosta putija. Korkori tutar. Nađi kere ne save eventije te vakera, dok te dola ki ne so pokon, a gledali na? Ko borka raduni pe ek manush, ke tu dele korkori tutar ništo kerja. Pa sarko da Allah subhanahu wa ta'ala. Ke tu kerja dobrovoljno delo, ibadeti, korkori tutar su ne morate kere. Ama si kave tu mangi prema Allah subhanahu wa ta'ala, pa agar do Allah pa napuši kama giltu. Dike nakana, međutim yum ayete tari surat el-Jathiyah. والله وكيرك هذه السورة إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Čači pase ko puvja hem ko havaya isi ayeti odolenge kase so verunene lil mu'minin. Da li tu nam vernikom upravo? Da li tu uopšte bešlan tuvaya diklan i havaj o kam i mesečina hem misingyan tu ke subhanallah sar kerga Allah subhanahu wa ta'ala kava sar yaratin ga kava diklan ki natura sar kerga kava Allah subhanahu wa ta'ala diklan u životinja sar yaratin ga Allah razna vrste suicidinde subhanallah inna fi khalqi as-samawati wal ardi la ayatun lil mu'minin hem ko haber ayeti ki surat al-imran li ulil albab wa ikhtilafi al-layli wan nahar Allah kerim hem ko divehem kirat suminine na pe isto isi ayeti. Subhanallah, divehem rat avla. Na ne advaik ayeti? Advaik ayeti ke tu da isu sar su živine kamere. Hem pale kove živdo. Ayeti dokasa menga kava. Dike event nilai svako beriš. Ne nitke dokasa da va? Akva ayet li ulil albab. Koji sile godi, koji mislini ko Allah kya kara ki Allah dokazije. Da li uopšte tu mislingan ko adava. Hem diken ya havai tari dunja i si efta havai ya havai prva havai maškari prvo hem dujto havai džena ko bor distance si koju džena nad bahadisi šungjum koju vakir gya 5 yıl beriş ko bor kilometre 5 yıl beriş upra koju Allah tari bel gya ko bor kilometre alen 400 kilometre 2 yıl ko bor saati 2-3 saati. Račin 5 yıl beriš. Sa vi distancija dvave? Maškaro prvo, hem udujto. Hem maškaro dujto, hem treti isto agar. Hem štarto, hem pančto. Subhanallah. Hem sojtanu upravo efta hava. Aršur Rahman. U kursi taro Allah subhanahu wa ta'ala. Sad je onako prevod ko Romanu. Opresto te vakera. Tara Allah subhanahu wa ta'ala ko bor murate baro adava ket yek havai hem yek havai adabor distances ko bor baro adava
Hem Ar-Rahmanu alel arşi istava. Ar-Rahmanu Allahi vazingapë për kursi Allahu Akbar, ku bur muratib Allah subhanahu wa ta'ala. Këto lesë surejnë adë bur, ku bur baro Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Makira Allahu Akbar. Allah po barataru sasu dikaja, sasu na gjanajem, sasu na dikaja. Allahu Akbar. Značini Allah po barataru sa lesë surejnë suratingja. Amena dio univerzum së ignuran gjene ku bur barotan. Allahu Akbar. Ku bur baro mora Allah subhanahu wa ta'ala to. Pushtur kur korimu pra. Zamisin ku bori baro Allah i këtë lesë surejnë adë bur. Hemisto morate buçame de jana saritano Allah subhanahu wa ta'ala. Kutar ka jane saritano tiri gospodari. Nane o Allah samu yedino lisrullah fi Allah sasfikina. Nego kubor ana vaisile? Ayna wadishoina. وله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله وكيلي. مو بيسله هنا ودشينا أنا با. znači اسماء الحسنى نشجي أنا با. Pučen, roden, keren doa ko Allah subhanahu wa ta'ala adlana alamenca. Spominen, ja Rahman, ja Allah, ja Quddus, ja Jabbar, ja Kerim. Hem tako dalje. Ali amen, pošto na nemam vreme, kad kreja lafi taro, adla lafi je sutani najviše spomenek u Kur'ani. Save Allah dujanava? Sad počmini svako sura osim je na to. Bismillahirrahmanirrahim. Dujana vaj Allah. Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala minko Kur'ani te puče Allah ili te rodatar Allah subhanahu wa ta'ala se anavincar. Hem ovisi najšiže anava. Hem Ar-Rahman, hem Ar-Rahim. Akana isam tkočnaka vakirine Ar-Rahman, hem Ar-Rahim. Ar-Rahman, milostivo, ili od najmilostiva agar prevotinaja, a davatano poviše rahmeti, tar Rahim. Ki arabsku čip, Allah fi Ar-Rahman, ket završini ko Rahman, ili sad te vakira. Yani ko kraju Ar-Rahman, hem Rahim, isi razlika. Ma dva dujtano, sar preterano. O Allah subhanahu wa ta'ala tano so isile preterano rahmeti. Agar taleba Ar-Rahman, hem Ar-Rahim. Ar-Rahman, sa milostivo, isile rahmeti za sa ustorejni su o vjeratinja. Ama Ar-Rahim, posebno rahmeti. Kase? Erobongi Allah eseri, ko jomul qiyama. Ulengi pana poviše rahmeti isile ili kadile. Akana rahmeti sarti halova. Hem, utan kayo maksimi, kiromni ko arabsko vakili per rahim. Znači u bebe kaj u maksimi, a dva tan mikini per rahim. So se sarostini pe u bebe kivdaj, ko bogi rahati. Tato isile sasa mangela, te hajbe pibe sasa mangela. Zaštetimo agadalina. A dva tan rahim bikini pe. Tu inan ko a dva tan usitinato, yani rahmeti se ote ko a dva tan. Hem sarbi valla Allah subhanahu wa ta'ala. Kubar rahmeti sile Allah subhanahu wa ta'ala. Ek puti o Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ine sahaben sa zaidno. Hem puchla. To volek dai. Hem uti dikena isi yak. Hem idai dikla pire chave prastava ki yak. Suka kere dai. Kam köpe maksime pe chave durite prastava ki yak. Niket. Niket na nete taru rahmeti pire chave se ka prastava pa se ka zaštetinile. Ket idai prema maksimi adbur rahmeti isile. Milost sar misineo Allah. Hem pazina kena. O rahmeti sojdin doko akva dünya loko. Samo yek delo. Taro eyna vardishu eyna delya tar rahmeti sutanako Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. O Allah pana eyna vardishuna poviše milostivo tarjakia daj pire čave. Allahu akbar. Tiro gospodari tut mangal to poviše te diatar. Hem te dadistar. Poviše rahmeti sile prema tute. Janglan yada. Adva je Allah. Adva Ar-Rahman Ar-Rahim. Diken yek puti Ali kromniku Musa a.s. Vakirja ja Musa isima želba te oma maksimi. Edva je kera maksimi te oma. Kera doa ko Allahi
nani mapanda shali tu sa pegamberi te kere mange dua ko Allah subhanahu wa ta'ala o Musa alayhi salam ki ga ki ka kira ke dua o Musa janaya kirga ine taradla ulul azm taradla nayya ka pegamberiya hem o vinele yek posebno mucize tavakira so o kirga Allah lafi shunga Allah sru glas yo kirga Allah lafi ya rabbi akiyama nushni alimande dela maksemi ali Allah wakilisi ya Musa me akala ki pishingum ko yo tani aqim jenso ya aqim nashid zubini chave после у Musa nisto kitinga pa u neso vreme Musa alayhi salam dikladili manushna adli romnya ko vas maksemi dikala a kasru chava ka miro sarshaytiro chavoteo pa Allah pishinga teve tu nashid edana tena dubine chave sara dava kirga pe Allah fi gospodare ya rabbi nali tu baki gyano yaqim bakir ya Musa o ket kirga doa o vikinga ma ya rahman dema maksimi ya rahman potrebinga ad valla fi sarshay miro rahmeti boborator miro kadiri sarshay tut bin Allah ket bakini ma ya rahman miro rahmeti boborator miro kadiri yovniga ladava znači diken kobor milosti amaro gospodari a ver primjer kad davtim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ek hadisi ko kratko kanav ote wallahi ote tarakva hadisi janaya kobor rahmeti Allah isile ketkere ek shukar delo kobor sevap edomine Deš джиковташ eli повише зависини козом искрено ниетинето намерението Allahu akbar kire samo ek tikno delo te samo ek euro sadaka ki jamia ama dobor iskreno inane ki dia sadaka wallahi advara chuni petuke samo Allah jinala kozum milyon raçimoy sevap yako Allah su samo ek euro ine şeytiro iskreno iniyeti Poviše redini ko Allah i mesto ek manuš dela milijone ama čalo mi kerala ано нарто znači tu ket i situ samo ket kerejek delo šukar delo o Allah računi tu ke adava deş putja poviše eftašil putja poviše hem še poviše tar eftašil putja Allahu akbar kobor rahmet yaka hem zamislim manglan te kere šukar delo i ne tu namera teca ki camiye tıklayne o akşam namazı ki camiye zakastingan na kerganli gelen kere kergan ke kere dalika dubine tu nagrada zadya namera zadva niyeti koy vakiri na vazim tumar vasta o Allah vakiri ako suna kergan adva dilo palim ka pishnaft ke sath pene kergan adva dilo samo sineti namera Allahu akbar tar rahmet ya Allah yesu tu na kergan adva samene tu ki namera ama palim Allah sesile rahmeti subikini pe ar-rahman hem ar-rahim tu ki adva agar pishinga olesur hisabi agar hani taru rahmeti Allah sırada hem dika kana dair jalare chune tu ki mangiyete kere loshno delo harami mangiyete kere primer kada gelan manglan te jeki kafana petu kuve andre kugatu darko srce nabe katena ne shukate kuva kadu bina vale se holiya vatana ne sidingan to ko Allah hem sidingan to arad vatan na gelan andre do bigane pishma harami dalina o meleko kapishni le harami dalina na ne ti pishini plus kapishni to ke shukar delo Allahu akbar sarbe adva ba me maglum loshno te kira harami te kira vine ama tu ko kre sidingan ko Allah subhanahu wa taala na kirgan iringan to shukar delo ine da Allahu akbar sav rahmet ya sari amar rahmet ji subhanallah hem dika kana ine tu namera loshno hem kirgan ek harami ko bor harame pishimoy tumi samo ek pravilno li akbar chune pravilno li aka na so se Allahi o rahmeti pobaro taro o harame suke tar pravilnost o Allah pravilno tano ama lesu rahmeti pobaro ko harami hem ko shukar dile ket kere nani taro rahmeti aka nani lekwatar rahmeti
Ti sa u gospodari sjeme. Znači, a dva objašnjenja minge, kada mora gospodari butu rahmetije. Morate žena kojeta na Allah subhanahu wa ta'ala. Hem dik subhanallah. Znači, Allah, ker jak varačuni, da bi ko kraju, kaj te ove, ko džehennem, da li ko dženeti? A kada morate počepiti, monu, saršaj je insani te kvo ko džehennemi. Keto Allah sa agar računi u škar delije, lošna delije. Saršaj. Subhanallah, ket vakira. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Poneso ko hadisi, ket vakira triputi adva Allah oprostim tu ki te grevija. Hem ko bor šansi je sjemen da bi Allah te oprostio men jamari greške. Saršaj palim ko kreu te oven insanje te su kako ven ko džehennemi. Saršaj. Subhanallah. Monuš morate počelpe, sar. Hem pegamberi sallallahu alejhi ve sellem vakirja menge najpaše o robe Allah surtano e Allah se ki secda. Irhamukallah. O dole se gitinin ki secda kerim bu dua. Uradin tar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem ma potrebne samo ya Allah, nego potrebne isto sarak ya robinka Allah esiri. Svaki ya Rahman. Potrebne aver ana tar Allah subhanahu wa ta'ala. Kit mangia o Allah te mukut rahmeti pro tute. Vaki ya Rahman, ya Shafi. O adva su dela leko. Su saskari, su šifati su dela. Vikini adliana be. Ya Kerim. İnan çırırım mangia barvalipe. Vakir ya Kerim. Allah kadutu inşallah. Potrebne isto asafke anava Allah esiri. Hem vakiyam sar şey amin te ova paşe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ke tu inan najpaše Allah se ki secda. Su značenja menga kao. Na ščitu votu je posebno tanko Allah subhanahu wa ta'ala dok tu na obožavinja te devle. Tu ke ti nanki secda najpaše ko Allah subhanahu wa ta'ala inan. Znači ke tu kere ibadeti abe paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. A kad nakireo ibadeti, nakireo obaveze, nakireo ni dobrovoljno delija, svo kireo to automatično, si djetar Allah subhanahu wa ta'ala. Svako to životom upravo. A svako mangela šukar životo te obavlja. Svako amendar mangela šukar ti živini. Svako mangela amendar te volja radosnu, zadovoljstvo ko životu. Hemo Allahi dela mengi adva drumu, adva život ko Kur'anjem, ko suneti. Hem mora amenti siklova hari poviše o Kur'ani. Ko bora amenda taru ramao dvije dženeti čitinina arapsko Kur'ani. Ko bor? Hari broj. Hem ko bor taru odlasu šajti čitinina, halvevena advasu čitinina. Ona pohaj. Sar šajmete halove Allahe, hem advasu magila mandar, ket meni opšte na dženavati čitinao Kur'ani ko arapsko, hem nina halvao advasu čitinao. Akva Kur'ani na ne dali se dindo. Na ne dindo Kur'ani samo ti čitinali šiže glasoja, to vola mengi milo su šne šižo glaso. Hem su ratini amare srce, alhamdulillah. A kja poruka tara Allahi subhanahu wa ta'ala. Ti romniket pišinu te kje poruka, ko bor ači kire adija ti prave. Ko bor sekundi ači kire, ko bor sat je. Ači kjem 2 minute odmah telefoni, kaj nambe su nači ti nebe. A kja da li ne? Te ne vodi sve čavenca. Te ne vodi sve čavenca. Ama ko bor vreme ači kirjan i poruka tara Allahi, tu kje ti čitine. Na ne dva Allah džavu? Na ne dva Allah džavu, subhanallah. Priči de insane se, romnjake, tiri romnjake, mesto Allah se. So kirjan Allah beršamo prav, še stupinda berš, še švardiš berš. Kaj, so kirjan ko Allah beršamo prav. Mađi kir. Tu na žene keda kao melek il maut. Na žene keda Allah ka vikini lehem, ka bičali le tuke. Zamči tu ka živine zove kakate? Ko bor putja gilam ko grobija, ko bor putja kirgam dženaza nama, to ne garancija. Ke tu štingjan, taru sojbe. Ma kire, alhamdulillahi alladhi ahjana, ba'dama amatana, wa ilaihi nušur. Posjetinjatu svako dive, ako vakire, a dje to pa u sojbe. Što znači nije dje dua? Svako morate vakirite, te siklova dje. Alhamdulillahi alladhi ahjana. Hamdi te volo dole se so, dingjama dživdipe. بعدما أماتنا بالله مري بس تدنجا منجي وإليه النشور هم لسه من كيرنا كتو اشتيا ترى صويبه znači to صويبه تكنو مري صار مري بيني او تكنو براتارو مري به والله جدي كرجاتو
pa nek puti svaku di veket vakire agjar. Po çmineto di ve agjar. Sarka živine. Odmah si tingantu. Alhamdulillah vakire. Po çmineto di ve ses hamdi. Allah ese. Posle se tineto kaj Allah dingato akva jivdipe. Hemov ka do tu meribe. Hemulese kaj rinetu. Ket ka dženeate va. Sarka živine atva di ve. Sarka živine to životu. Morate džane svaku sekundi šati da sin pe te avot ke meribe. Mafur de to te berša, te korisna berša, to barvalipe su se o berša, o vreme, o vakti, isto rızki tuke, isto barvalipe tuke. Korisni adva kod ruma je lesoro. Ama ko haramija. Kad ti situa sa ko rahmetđije, sad gospodari. So se tu na nas spremno te prasta ko tu rahmet, ko rahmetđije. Firru ila Allah, vakiri Allah. Firru ila Allah znači ni prasta ko Allah. Direktno ko ti rahmetđije. Tu sartikno čavo, nadiklan te da deo dobro vreme, te dija prastaja olende, gledali na. Mangijale. Mangijate gospodari agja. Susna prastaja ko ti gospodari. Susna kirja tuta dobrovoljno delija, da bi tu te skavetu mangipe. Hemo Allah vakiri, قل إن كنتم تحبون الله vakir. Ako čači pase mangina Allah je, so trebala ti kira? فاتبعوني يحببكم الله. Vakir olenge, pa tu te piren, te kira advaso tu sa kira o Muhammed. Pa Allah ka mangille. Dali tu mangie Allah je. E muopšte se Rasule poslaniko lesor. Dali tu mangele adubor kaj tu. Džene i biografije pegamberi se. Džene o pegamberi sa selem sar obožavinja pe gospodare. Džene o pegamberi sar na klaperom naja. Tu da agar nakterom naja. Sar na klej tiknek čavenca, tu da nak agar. Sar na klej purenca, tu da agar nak. O celo živeti o primer amengitano. Najšižo primer. Usvatun hasana pe Allah vakir ko Kur'ani. Ovi amengi najšižo primeri. Mangea ka te biznismeni te o sar svakimo početak. Sikloveli sri biografije. Tu da te kere sa ko biznis. Ama peygamberi si biografije çitinganlar. Dali tu uopšte çitinganlar. Dali tu džanea sar živingja da manuš. O najšužo insani, najšukar insani su pirgjak jak japu. Meni tke važno je sri biografija? Meni tke važno sar živingja? Da bi tu dubine Allah sur mangi pa mu prav. A dva dubine ke tu pire pa Allah subhanahu wa ta'ala hem palo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Jek puti u Musa aleyhi salam, ja gjer ka završina, ke tu mangija nekas, kaže niti dikjadalem manušja, gjedalina. Ke mangija tire pralesu na diklanle, a dobro vreme, ka radunitu ka mangija dvajte dikjeli kađi kere. Akana, dali tu mangija Allah, ke džanea o Allah adbor rahmeti sile. Dali tu mangija Allah, hem dali uopšte mangija ti diketu te gospodareja. Peygamberi vakiri men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Koji mangela ti dikel pe gospodare, e dvaja dikeri ti dikel pe gospodare. Ole da Allah, e dvaja ka dikeri ti dikelle. Ka mangel ti dikelle. Zamislim Allah ka mangel tut ti dikel mu prav, tut ti dikel, tut a dikeri. Allahu akbar. Ali, jek puti u Musa aleyhi salam šunge o glasu. Zamislim tu ke šune romnakar o glasu na diklanda. E dvaj mangeti dikela, ke šune o glasa gledalina. U Musa aleyhi salam šunge Allah esur o glasu. Sam šev na mangleti dikel da je Allah. Bak jasa, ya Rabbi, dema ti dikavtu. Ovo odbor mangle Allah je, najneli se dosta o glasu te šnove. Zamislim tu ka šune Allah esur o glasu, Allahu akbar. Ona tuvajka kre lafi direktno. Najneli se dosta. Hem mangleti dikelle. Ya Rabbi, dema ti dikavtu. Allah vakiri našite dikema. Vakiri diku adva brego. Ako šajti dikela brego, ako ačilutu šajti dikema. O Allah samo jek delo vakiri ope, mukljako adva taruponuri ko adva brego pušikulo. Hemo Musa, pelo konesmes. Kad uštingja taruponesmes, diklao brego prašina. Vakiri, tubtu ilajka wa ana awwalul mu'minin. Ya Rabbi me tauba kerava. İrnama tute greška kerjum. Sada pušlum. O taro mangi pe manglati dikelale. A dobor jedongati dikelale. Taro mangi pe. Da manglati koliko grevo.
Vakiri tubtu ilejke, wa ana awwal al-mu'minin. E me u prvi në tërë mu'minin, tërë vernikja. Dhe që o verini ka jo Allah I dindo. Hem diken, ku gjenneti. Ya Rabbel Alamin. Pishna men tërë ashabul gjennet il firdaus al-a'la, ya Rabbel Alamin. Su ka vatër Allah, su ka dikatu, ya Rabbel Alamin. Ko da dvije gja ka zavshina. Ku gjenneti. O te ka otu soma njema pra. Svaku sekunda zadovoljstvo, šajti zamisnera. Radosno svaku sekunda. O te, o Allah ka kedel ashabul dženne, ka vikinile. Ka del nek posebno tan, svako piro posebno tankovele. O te ko uravdo ko najšu karšeje, ko zlato, ko zebra, ko dijamantije. Sad Allah su idin do tuke, upro tute kao vol. Zadovoljstvo, upro zadovoljstvo. Hem vakiri avdive, o dive su ka davtu minge poviše. Ashabul dženne ka vakirin, ja Rabbi, Znam që mene ne kate amini semen sasu mangaja kate. Ya Rabbi tu ispasingana men taro cehenneme siriyak. Çigana me ko cenneti semen sasu mangaja. Sar şeyte olmen po bir şey kate. Tekeni Allah kat del sav perde. Hem kadiken onuri Allah subhanahu wa taala. Hem kausitinen niyek oset. Wujuh yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. O te Taradvan nuri Allah kiri nedira znači svetime u lice kao ka svetinen u lice taro nuri Allah esro ila rabbiha nadira tu kad ikete gospodare ja Rab mangeli tu adate od pa sutra bo ti kelimo pra pir palo Kur'ani hem paro sunneti pejgamberi esro muči tu kodive na samo bukyake ma živim zamo za dunjaluku živi nisu za ahireti Mavtar Allah gluba manusha, wallahi gluba manusha vakirava. Su samo dunjaluko se živini. Bi se podelo taro ahireti ya akhi. Sad najnan tu ki godi izvini su vakirava gel. Ama tu ki fordet u životu. Dive mrat kire buti kede pare a ništa kirgan ta su ahireti. Ka pere pishmani a kana vakirava tu ki akava. Mamu ko ahireti ovetar Allah nardu su ka kitsinem po vas taro pishmani. Ka vakir ya perji'un. Ja Rabbi ima pa nek puti, ama gotovo ti šanca na kla. Jedino kakva životu si tu šanca, tu te deriseo najuče deriđe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te kirete gospodare zadovoljno tvoja tebe. Hem tu da kove zadovoljno. Ja ga završina. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya Resulallah ko cennetu ya mete oba. Mucidi